Ya umurebi wito murungi wa Ankole Media TV ni nyongero okwakira no kutangira ningusimira kimwe abwo gumana otambura nitwe kandi izine ryanje ndi Beazine ZDJ Serebo wa Mbarara umurembo rwa Mbarara nimwe tukuba turi nimwe tukuhereza tukuruga kandi nitujanga buri kimwe kikuba umurimbara ico kwetaga kumanye kikwaterina Mbarara Western Uganda yo no kutwariza hamwe ntuba turiho abwawe kandi twino mugisha gwamani omuramo gwamani no gutura umuntu tuganiraho birebi kuruga hati kusibiro bino ku 12 ni Mbarara City Festival. Everyone that is related to this festival buryo mwariko ayina kakwate na festival buryo mwo enkunzi ya Mbarara nituba tuganira nawe ninga ntumuhika unagezaho kumatiza no kugambere bikuza ku happening twatunga umugisha twafuna omucyara which tinisa kandi wamani kurugaho murembo rwa Mbarara omucyara kazi twakwakira Kareseho wasibotanya nasibageseho amazina gawe ori buterevari NKORE Media TV. Amazina ndi Kiconco Joslen City Commercial Officer abwa Mbarara City Commercial Officer. Commercial TV kwaterine muna kasente ebyo bushubuzi kugira ngo nitushobora umuntu wa hansi turebwa abanyankore munonga. City Commercial Officer abwa Mbarara. Twakwakira ari NKORE Media TV. Nashemererwa kuba TV. Generally turi Mbarara City Festival ntureba orembo rwitu rwa Mbarara rukafuna City kibanzo kwa mushanju 2020 konka tukaba takarwakirire konke gishanture hariho ntekateka zo rwakire biro bina oku 12 banzo shoborera abantu a City Festival ne kubedieta ne kuberahi and why are you part of it? Webare munonga namazima Mbarara ayikafuna City kibanzo kwa mushanju 2020 konka terabasize kujaguza no kushemererwa nko kutwakubire twabire ntucenda ningo kutwabe nturro mitima yitu abo kubo wirobwe hakariho covid hakaba hariho lockdown twagira ngo katugendere aha mateka ga covid so tuyikiriza twayakira City umuringo gutwabe takijagwize munonga konka hati covid kwehwireho twagira ngo katucyakire ombutongore itwenka City tutebekanise Mbarara City Festival 2022 twakire City yitu ejine regional city City ya Mbarara yonka tworekensi yona itwenka Mbarara tuyineho ki ebyo buguzi ebyo burambuzi ebyo bushubuzi entertainment ekitwineho cyona umurumbarara twenda kukoreso mu gishogo kucyoreka tukabasa ku boostinga trade tourists nabantu bona bakamanya Mbarara hariyo ki hariyo mashomero ki wareta umwana Mbarara nashomeraye wija kushuburira Mbarara no shubura ki wijo mwirwaro rya Mbarara bine services ki wijo mu stay in plan ki wabano wenda ku investinga yo no investinga nkahi so ni kimwe abitebekanisize kivureki kandi ntuza kuba twinemu activities nyingi twinemu kuzana empira twinemu entertainment twenda bana boreke talanta zabo twinemu boxing twinemu business symposium aha bashubuzi barije bakoreke binemu nabwanyuma twineyo runaku orwa muhero rwebiro bina orgono rwo tukuza kushemererwa tukazo mtown omu abantu bakoreke ibintu byabo byemishuburo tukatekaho abeshongozi abana bakoreke talanta zabo tukashemererwa tukakira City. So watujangu orunako rwa muheru no rwebiro bina kandi other activities eziwanogamba ekikwereka festival ne kutandika before 4th ne kutandika ryari up to 4th akwa watujanirwe runako rwa muheru festival tukatandika karo kugiplaningira tukaronkinga tukagiraho press conference tuhereze yabire biharwe kutwahereze tuize twagiraho stakeholder engagement tukagikora rigongo twayeta stakeholders bona baste twanaveilinge kintu meeting ejo kayebembirwe his worship the mayor Robert Kachebezi kandi twahurikiriza ebitenso by'abantu twababuza ngo City nimwenda tugire City. Our theme is the city we want.
so abantu batugambira ngo site bakabe mbende beha event egi bakabe mbenda tugikore tuta nabwa nyuma twarete ibitekerezo byabo hati nibyo turi umuntu korraho ebiro 24 ebyo kwezoko next week tuzakuronchinga meya naza kugironchinga officially arabe mu town nabwa nyuma twineho activity ndijo eyo mpira ebiro 2 tuzakuba tuzakuba twine mpira kacheka twineho naba boxing interdivisions twine Mbarara City North Division na Mbarara City South Division football neza kuba kacheka so tuzakuba twine different engagements ebiro 3 tuzakuba twine business symposium eri kuzakuba ahari Gongo ntutekateka omujenyi mukuru kuba the right honorable speaker of parliament. Right. Oh, we are pressure. We are very happy. Twayesimye ni kwa baganda bakuja. So why did we choose this last month kuja ngutubeni bwe twa setting up festival? Yes, ku twabire turi mu planning noreba hagati y'umwaka ntuba twine number of activities tukagira engagements nyingi twatekateka ngo mu December abana nibaba humwire abantu mbababire batine pressure ya school fees tourists nibana bijo mu holidays so twatekateka ngo December egi twena ntubasa kushemererwa mu kintu eki omunyambara ningasho mutuze wa Mbarara City omu activity ningo festivals na age nakuganyirwa muki omuntu waburijo oryagura undi okutembe y'obuntu bwaho oguza kaduka kamaki nitutekateka abantu bono miringo takushana na munongo muntu oyine cyakuguza wena naza kugajirwamo festival egi nitutekateka kwa attractinga abantu abatari hansi y'emitwari 10 ekintu kimanyisa ki nikimanyisa ngo abantu aba ni babana barya ni babana banywa ni babana barara mu hotels ni babana bashashura ebiro bina ogomore ko gutwineho abantu ni bantu bareta kuguza ibintu byabo ekyo nikimanyisa ngo raba ine cyakuguza yakireta naguza nangwa nogo muhinje wakuri yo mucyaro nawe nakusupplyinga hotels because nza kubazina abajenyi bingi so twena mu miringo etari yemwe nituzaganyirwa mu kintu eki twagaruka omukanso tukarugaho kace cha festival kuruga tufuna city tufuna ururembo rukakozibwa nore tufunire nebite bikozirwe kurebeka ngo twamangu tugiro mu city cause hariho engambere kujanti abanyambarara bakaba city konkate bakagiro mu city ebintu hakozirwe ebintu bingi tukozire nguto twine mihanda wanoraba mu town no noreba imihanda yona at least emyaka ejebiri kuyatwatunga city imihanda improving namazima tukashikire boro hamwe konka tukoziri ombwire nibwo bumwe government ekatwombekera katara ka central market nakwa abashubuzi bona hati bari omwanya gumwe barumuntu bakora tibine shonga na wanoraba mu town norebe ndije imihanda eriyo neyongera kukorwa as I talk warabira ha Chamgoran Road, Victor Bwana Road, Mosque Road, engutezo zona contractors barho nibakora nebindi biliyoni byisha tuguzire mu motoka twine guzire motoka ezituri umuntu kozise zo gukora twine yo collecting emishoro ya revenue tuguzire grader financial yeje hwire nubwo bahereze kugereta no mugore twasiyana yo mwaka so shuware tukozire ni 20 twesho naho ngo outurion tsiya uherezo mu bantu iwe nkoryo mu kanso noreba ngo abanyambarara nibabura muki kujanti imwe nka kanse cy'umukura ngo abanyambarara cyo bataka kozire ekibine ikora kugira ngo tugirore ururembo rwo mutindo ninga city yitu ebyamani kimwe objectives zitu twine ezo kutebekanisa Mbarara City Festival ntwenda abantu bagire this mindset change kurugum cha municipality kuzo mu city umuntu amanye ngo hatari yo mu city yija ukamugambira utati kasasuro nutushashura rero hagira service provider gitwara abe namangu tekereriye kutombuvera kutambika mu drainage
so ntwenda kongera kusensitizing abantu bamanye ngo turugiro municipality tugiro mu city nabwanyuma tutamburire hamwe. Iwe nkoryo mukanso Mbarara na Western Uganda twine talents zitu konka ekizibu arimo abana beshongozi watujane bakuba barume aba comedians ninga shabanya katemba ekizibu abana bine talents konka tebakabwine investors aninga shabo kubata mukasente kugira ngo bakrossing bahiting to the world at least yearing ka festival kid tubentu mango 100% twine entertainment nunji yabana kozi bari mu sente kandi kibakora kibonire to expecting kufuna investors abara supporting talents z'abana bitu. Yes, ahabo kuba tupataningire n'abantu bingi companies nyingi ziriho nzijon board nututeka ngo abana ngabo twabaha opportunity na wakaza ho hari platform akore ka talent ye umbakuza kuba biziraho ntagiro wagira interest nibamukwata mukono nishonga ahabwenji ntwende kintu eki cha attracting internationally. Yes. Twagaruka mu office yawe ekwatire nebyo bushobozi trade and whatever na nesenti abantu bambarana ba complaining emishoro tujengo kiresere emishoro no kubasite ninga akubane haruga URA izaba kanso hijaba kisimanya ba security namazima konka department yanje nke ya trade and industry tiyo gukora habyemishoro twine mu department ndijo ya revenue ejo niyo gukora habyemishoro niwe byanje nebyo bushobozi. So kare ti department ya konki utokura teganisa ebyemishuburo abwo abantu complaining okashanga nomwe yatina ati harimo nkito bakutandika ku innovatinga ukashara mukayiyo kafuna ka business kacuka jotinanye kantandike ntaza street kwiba konka bw'imishoro nkijo umwe bikutine sawo jotina ka sente nakatamute ndakiye emishoreji erukuberuho nebegerekirwe kandi rabiro mu mateka kwa service nahabwe cyo kutwihe trading license ushanga ntwetaga nchakare kwija kubakorera imihanda mbwena abanyambarara abantu bona ba Western Uganda na heru ni mbeta kwijo Mbarara City Festival 2022 kutandika nebiro bibiri kwikebiro bina bantu mu mwije tuhagire kintu kitu ejino regional city tiyambarara yonka mwije tushemererwa mu Mbarara turebe burungi bwa Mbarara kandi tureche tukubasa kujongera hoste yitu ekakurakurana. We bare mnonga kana sigara ndi Beazine ZJ ninye nantayise commercial officer bwa Mbarara City madam izina Kiconco Joslen. I'm happy to have you tonight. I'm happy to have you today. And Beazine ZJ Serebo Mbarara kandi ntujera kubeta mwijere kimwe mwijo mu festival tujejumbire mutwena orembo norwitu orembo norwawe orembo norwanje orembo norwaje Kiconco Joslen madam orembo norwame orembo norwitwena. Come and witness whatever will happen on that very day from 2nd to 4th December 2022. We are welcoming Mbarara City. Come and see the most amazing places to have fun within every evening. Nkaha rooftop. Kwechiri. I sign out for now. Mukama nako. Selecta kuluta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani